Halo bro, thì nga di ba chị mo? Thì mình tayo ni kan Jepang kan national parks mo. Thì kay kan national parks. Kan national parks kada kita lah penek pensa tak sukar mo. Nakamtaban. Yada ki merat kemering jintung ke jintep pelai puja. Kenaban pelan ki na kan cintu ya. Thì mình ta nhìn bên nhau sẽ cái gym Corbett National Park mo. Cái gym Corbett National Park. Cái đây ka National Park ka paling do. Pat ka parim do. Mo. Hani ha pori India jangi. La establish ka house name kendai spa lai pendreo. Kani ka pa kadan hakan nai little district jong ka state Uttarakhand. Ka kerteng barim jong kani ka national park kadai Haley National Park no. But dai kani ka pa ba ya ka project tagar la cuma ka project tagar kadai ka project ban penek pensa iki kala. Alan house name kendai spa nya ko lai ma. Daka Prime Star Indira kan ya Indira udah pas Indira kan ya oke thì mình ta bạn in page sẽ kan ikaw ipat ka national park kita ka Himis National Park kada ka Himis National Park kada ka largest but ka highest national park mo largest de itu bihit na berapa largest kemudian de Jepang ka area mo kan ka area cuma kada 1,100 square kilometer oke highest part highest part day nomor ba kadan sa jerong ba mo kana sa ka ni kadan sa jerong ba lama kadan pi kaladak ke yang ketu kemap India kani ka Jammu Kashmir kani ka Jammu Kashmir kani kaladak kadan sini ke bentai te takada yang highest nah kadan sa jerong ba highest ba with high altitude ma oke te kani kadan haladak mo kaladak tip kadi ka state ni ka inin titris kadai ka inin titris mencoba kaladak ka apa state jong ka Jammu but Kashmir gitu ya ka apa state jong ka Jammu and Kashmir nay na do usnem arja ka kendai lapia na ya ka Jammu and Kashmir saki artli kita teris kata ka Jammu and Kashmir teris but ka Ladakh territories Union territories lama ketukaan Reorganization of Jammu and Kashmir Act 2019 no Teka ni ka Himis National Park establish house name kanai spa prapuai mo but kani ka park kadai ka ba paunam namta kini kisni leopard kini mo pi ine do mo kini diki snow leopard no thì mình ta in page sa kani Kagir National Park mo Kagir National Park kadai kabadan hakas state jongga Gujarat mo thì kadai ro ka natural habitat ka only natural habitat of Asiatic lion kemudian tang kani ka jaka syong jong gini ki sing Asiatic lion mo oke kani ka Kaziranga National Park kadon apa ka state jong Assam mo kemudian kajan babat ni mikla ya ka Kaziranga National Park kadai ka pa ka babon bune kini ki one horn rhinoceros takadaw lakantup ya ka hapo ka UNESCO World Heritage oke te kini ka pak kadon ro harut kawa Brahmaputra yang kiri kita kakala dan harut kawa te kani ka Sundarbans National Park mo ka Sundarbans National Park na West Bengal mo kada na West Bengal ka state kani ka National Park kadero the largest mangrove forest in the world. Mangrove forest tidak yang
mangrove forest kemudian kadai big ke Sundarban sih dikani ka pa ka famous namta kini ki royal kita namta kini ki Royal Bengal Tiger ki Royal Bengal daki kili kapa famous namta ki Royal Bengal Tiger kemudian kadai ka Sundarban National Park. Thì mình ta page sa kanila Cable Lam Chao sa kanila Cable Lam Chao National Park cái Cable Lam Chao National Park cái đây các bạn dan hak state cho Manipur itu Manipur cái đây có về down state cho kanila North East jungi ta ini ke point gue. It is the world's only floating national park. Cái này cả hắn hadur PI cái này cả float kumut kepe halor kum cái này kanan hàng ní cái này cả Loktak Lake pitip ka Loktak Lake famous namta kai ka Loktak Lake famous nomor berapa cái cả second largest fresh water lake in India. Okay, in India. Kita tahu lokatnya ka world's only floating national park. Nama rita kan nih yang nih seperti kemudian. But kan yang point. It is the last natural habitat of endangered sangai deer. Kemudian dari tangan nih belasim ya kini sky sangai. Ini sky sangai kita kibala endangered kemudian kibala jan dujai. Mình tangin page sa kani kawai ka park dan kamu nam ta kai exam kini ka Kuningan National Park dan haka jela Madhya Pradesh itu Madhya Pradesh Kishnang Jongo Raja Raghavan ji ma kini kana Kuningan National Park ma usnem Raja Arpuar ni kidai Mapratli Sita from Namibia. House name ajar aku Patkaan na South Africa Kisita kidiki fastest animal on earth kaspi jengki kala anpoya Prabowo adu is 40 kilometer per hour. Sekarang ini gue ke National Park kadai ke South Bottom National Park kadai ke Smallest National Park dan ikat kemungkinan juga itu yang bodan dari barit deh dia lagi geli the Smallest National Park in India di kemudian South Bottom National Park suka mau kadang bodan but kini ke park kadang hak ini tulis jangka Andaman and Nicobar Island. Okay. Sekarang gue ke National Park ketika Gulf of Kutch National Park ketika Gulf of Kutch National Park ketika Fast Marine National Park ketika geli dek kawan kejeng geli ketika exam tapi the Fast Marine National Park yes ketika Gulf of Kutch National Park pat ketika National Park ada nak stage cukup jerat tapi lagi bening lah sangkel yang ke India penpet baru wajib di Jepang ke National Park ya dan nak ke India mendapat boy siya kejela jang okay Kapal Pakram National Park kani Kapal Pakram National Park kada napok ke distrik jangka South Garut kada napok ke distrik jangka itu kolam kada napok ke distrik jangka South Garut Hills okay pitip gas headquarternya ke South Garut Hills okay langsung sibuk kani ke South Garut kani Kapal Pakram National Park kedan ke area kapal aspa 40 kilometer square saya kenal apa kani important area 220 km square berkenika blok Kapal Pakram National Park ke famous for red panda kemudian ka pauna namta kajin dan yakini red panda kung fu panda red panda but ka
headquarter jang Guru Hills kade Bagmara Bakka National Park bukan dulu menilai mata si kade Kanokrek National Park kap apa ke distrik jangka West Guru Hills. Okay, West Guru Hills. But kini kan National Park la pernah pakai UNESCO World Heritage Sites House Name Raja Arpondai sekarang awak dan keli dan National Park dan keli menula pernah ya kah nak National Park akan top jongke UNESCO World Heritage Site model House Name Raja Kendai karena konek National Park kada ni area ka basa punyo poinsa para so punyo poinsa para kilometer square kini jengli kawan nak ni MLP ni kayak polis bat kini ka park ka famous ke jingdon ya kini ki shiri holok gibbon ban uso citrus indica fruit để lapoy rat siya kabukod để suwag mankut kini ka video kok menikli ya kajela ka ba dan buntam ki National Park pat kajela pat sakwe pe kajeli ka ba kajela ka badan ka ba Omdan National Park itulah kabar dan Buntam National Park kade Madhya Pradesh MP mu kabar Omdan National Park kade Punjab. Okay, cool.